Ka Kynhun ki Samla Indin kesengi kala Byrngem ban Leit Hakhmat ka Iingshari jong ka Meghalaya lada ka sorkar jela ka lek bumsut nyau ban penbet ya ka jeng jong ki bala palat karta na ka benta ka jeng tungkam ha ka tanat pulit. Kani ka Kynhun belalam Hakhmat da ka youth activist ka Samla barilang Byrngem bat kal IT ka dor Khasi secretary ka tanat kampo ye ngubak Cyril V dingdo. Haba ajeng krench kala patai kubor hadin ka jeng IT ka dor Khas ka Samla barilang kalaong. Balada ke sorkar kali bumsut nyau halor kamat bakilak daw kinam don da kawai pat kalat hendrei kin let mi bet syaka Iingshari. Nilai irregularities, belum illegal ru, bayar age, change, kemudian notification, kemudian partai, dengan notification melalui network CVD itu, keempat dan notification, yang yet to be released. Dia kini ibu ki jengkeli, kemudian ki change ke age limit, kemudian notification ini. Di tentang iwan ban submit ya ka written representation ani yo iba ki revised guidelines ki bo kam ka notification kan ka tang iwan ban file presentation di damban sia ti kum basa just lang ki Samla baro ngin namban sia ngin habit chakon namar ba ngimla ki ban susha update kini ka dadai ban kai ki belong legal ho ni iba kim bot ka kum ka notification